Siyabonga uNkulunkulu wethu. Awu siyabonga sibakazi. Siyabonga mnikati wethu impilo tethu. Hallelujah. Siyabonga wena lo wawukhona umhlaba ungakabikho. Hawu baba sitawuhluleka uma sisonke. Kodwa silangadelela kuba nawe. Usho njalo Mose uma baphuma eGibhite uthi uma ungahambi nabo angeke baphume. Hawu namanje siyakunxusa egameni lika Jesu Kristu ngokuthi chubeka nathi nakule nkonzo egameni lomfeli wethu Jesu. Amen. Jesus. Uma khona la itholile asifunzele verse 1, 2 na 10 na 12. Hebrew 4 verse 1. Ngakho-ke asesabe funa kube khona emkhathini wenu lobonakala shangathi sewusigejile lesithuba ngobe sesimile lesethembiso saNkulunkulu sekungena ekuphumuleni kwakhe. Livangeli lishunyayelwe kithi njengobe lashunyayelwa nakulabo bakadzeni. Kodwa lelivi labaliva alizange libaside ngobe naloku baliva ngetindlebe nje abazange bakholwe ngetinhlitiyo. Verse number 8. 10. Verse number 10. Ngobe lowo longena ekuphumuleni kwaNkulunkulu naye uphumula emsebentini wakhe njengobe naNkulunkulu aphumula kuwakhe. Verse number 12. Livi laNkulunkulu liphilile, linemandla, likhalipha kwenqa inkemba lesika dihlangothi totimbili. Lisika lidzimate lehlukanise umphefumulo nemoya, emalunga nemkanja, lehlulele imicabango netifiso tenhlitiyo. Sibongele lona nceke babe Metiso. Oh, Nkosi. Egameni lika Jesu. Nkosi. Amen. Ya, sitawuhluleka uma sihamba sodwa. Kodwa uma sihamba nalendodza angeke sihluleke. Ngoba iyasithwala. Isithwala nalathi nesesihluleke khona. Sibonakala siphumelela. Sibonakala sincoba ngoba sithwelwe. Ngeke siphumelele uma sihamba sodwa. Kodwa masihamba nalendodza sitawuphumelela. Ngoba la sihluleka khona ihluleki. La sinqoba khona seyinqobile yona. Lathi nesibona kufa ibona kuphila. Nkosi yomusibusisi. Sihamba nayo le ndodza. Ayihluleki. Lithi live lethu namhle emini. Kukhona indzawo yokuphumula. Kunemisebenzi lesenjetwako. Kodwa bese kudzingakala indzawo yokuphumula. Kunale bayisayisebenta lemisebenzi. Abakakutholi lokuphumula. Nakukhuluma ngemsebenzi. Namhla ngifuna ukukhuluma ngemsebenzi.
imisebenzi lesenjetwako bayayisebenta kodwa basebathi bangenile ekuphumleni kodwa basayisebenta lemisebenzi sebenzi lithi lelivi lenkosi masesabe kuthi kusesekhona sithembiso sokungena ekuphumleni kwakhe kungabikho noyedwa kithi lotawubonakala asele kunemisebenzi lo mlobi la ungathi ubone kuyasenjetwa uma kusenjetwa unenkinga yokuthi kwangathi emisebenzini lesenjetwako kutawuthi ekugcineni kutholakale lebanye basele kodwa bebendani bebasebenta bonke kodwa usatshiswa yini kusala kuphi ekugcineni okusho ukuthi ngalemanye amagama makuqalwa aqale kanye lokusebenza kodwa unenkinga kuphi ekugcineni akanankinga emkhathini la kuhanjwa khona kodwa unenkinga kuphi ekugcineni ngoba ungathi ekugcineni ntombi yami kuneminyango lokufine kufike kuvulwe wona kungenwe kodwa ubona kwangathi kulomnyango uma uvulwa kukhona lebaneke bangena ngoba kukuphi kusekugcineni akanenzaba ngesikhathi kutiwa kuphi eminyango kodwa inkinga yakhe kungena ngokuthi uma kumele kungene kukhona lotawusala inkinga ikuphi sekugcineni inkinga uyabona ekugcineni kunenkinga haleluya hey ekuqaleni kuyaqalwa tinto uyabona uma kuqala wakakhiwa akuqalwa ngendlela yinye kodwa le plan yokwakha bonke banayo kodwa lekhathi ukuqalwa lokwakhiwa akuqalwa ngandlela yinye lebanye baqala kuyiqala eminyango isuka eminyango ifoundation yabo lebanye bayisusa kuphi ngasemuva ifoundation yabo iyayophelela kuphi eminyango kodwa inkinga ngokuthi uma kuqedwa lokwakhiwa kubonakala kwangathi abaqedzi kanye kunale batawuphelelwa imaterial ingapheli indlu bangasakhona ukungena system kuyakhiwa bonke bayakha mara uma sokuphela imaterial naleta baphelele emkhathini kanti sokuyiwa kuphi ekugcineni sikhuluma ngomsebenzi khuluma ngemsebenzi lemsebenzi utayiva masihamba sikhuluma kuthi ngiphi lithi le plan yaniketwa bonke
le plan yaniketwa bonke. Bathe uma bayithola kukhona le bayithole ngokuyibuka ngokuthi batawakha. Kodwa kukhona le bayithole ngokuthi plan bayibuka bangakhi. Lishunyayelwe umhlaba wonke. Lathi uma lishunyayelwe baliva ngokukholwa lebanye. Kodwa lebanye bangaliva ngokukholwa. Alikabasebendelanga bona. Bavile bonke. Kodwa inkinga yabo abalivanga bonke ngokukholwa yilo. Kodwa bahleli kulo. Ngile misebenzi Jesus. lesitawufika kuyo. Ngoba lebanye nenamhla basayisebenta lemisebenzi. Kodwa bakulo babemetiso. Kodwa le misebenzi basayisebenta. Kodwa bakuphi bakulo. Khuluma ngelivangeli mina. Lelifika kumuntu limgudle, limkaraphe, likhipha insila. Asale clean. Kodwa khona elifike labakarapha insila yangaphuma. Bahamba nalo kulo. Hey livangeli. Hey. Hallelujah. Bahamba nensila kulo. Ngoba liphikisi. Yabona into lengichaza evangelini. Aliphikisi ivangeli. System aliphikisi. Noma ulibhekisa phasa ulimisi alilwi liyakuthobela. But lilinze kuphi? Gcineni. Lilinze kugcineni. Ungaliphenya ulendele ini udlale ngalo uliphose phasi libutha umhlaba. Liyawubutha umhlaba. Uma ungalinikini wena lihamba nawo. Kodwa lijonge kuphi ekugcineni. Tawufika ekugcineni bese liyathi itsinzitha. Lingichaze ekugcineni lifika ekugcineni lithi itsinzitha. Kuphume lobo okuhleli kungakafanele ukuhlala kulo. Lisale limhlophe. Sholivangeli. Sholivangeli. Qalile liyadzilida manje. Ngeke ulibone. Qalile liyadzilida. Ivangeli laNkulunkulu. Lishunyayelwe kuwo wonke. Mawuva kahle ulalela kahle lelivesi ivangeli selishunyayelwe akusekho umuntu lo ngikaliva ungabayengi ukuthi basengikakushumayeli leli vangeli malikhuluma lithi lashunyayelwa kubo bonke kodwa lebanye abalivanga ngokukholwa lebanye baliva ngani ngokukholwa ngalemanye emagama laba lebangikalivanga ngokukholwa batawuthi basengikaliva ngoba umehluko yini abakalivanga ngokukholwa mara lona lento njani lishunyayelwe la ku10 ngile misebenzi esitokhuluma ngayo la
ngokuba ongenile ekuphumleni kwakhe yena uphumula emisebentini yakhe. njengoNkulunkulu kweyakhe la kunesembulo ma ulifunza lesivelako make mthiyana lithi ngokuba ongenile ekuphumleni kwakhe uphumula kweyakhe imisebenzi njengaNkulunkulu. Ngifuna ukuchasisa la. Uma ulalela leli live lenkosi ujula ngalo. Lithi uma uNkulunkulu ayisebenda imisebenzi yakhe wayiqetha wabe soyaphumula akabuyelanga babemediso kuyosebenza leminye imisebenzi ngoba imisebenzi lebekumele ayisebende wayiqetha wabe sowendani uyaphumula. Inkinga nayo lengibuleleka kuyo uma imisebenzi yethu lemibi sesiqedzile kufuna bese siyaphumula asisabuyeli kuyoyenda ngoba yena umsebenzi la wenda wathi uma sawuqedzile wabe soyaphumula wangaqhubeki kuyowenda walidala lizulu azange phinda abuya dale lelinye lizulu ngoba umsebenzi labasawendile uphelile. Uma sesiqedzile kuphenduka akusekho sidingo sokuthi sitholakale futhi babenxuma sesibonakala sesenda imisebenzi yobumnyama. Nkosi yomusibusise ngoba sesifike kuphi ekuphumleni kwakhe. Uma yena angasasebenzi imisebenzi la isebenta siyisebenta kanjani thina sithi sesikanye naye ekuphumleni kwakhe? Ekugcineni kutawucaca kuphi ekugcineni ngoba sikuphi manje semsebentini lesusuqedzile sikuphi sisekuphumleni kodwa ekugcineni tawenda kanjani make Chawuke kutawucaca ekugcineni bazalwane ngisho mina ekugcineni gogo tawu kutawucaca nyalo akubonakali nyalo alinamanga live lenkosi ngoba umnikati walo akanamanga akaqambi manga akatisoli wangathi ayivakali kahle uma lithi akatisoli lokhu la ngiko kona akatisoli kuliqiniso lokulaphila kona. Mina nawe sitisola ngangaki ngelanga ngoba nyalo omkhula wami senguthukile sokufuna ngibuye ngizocolisa nyalo senguhlebile kufuna ngibuye ngizocolisa uyatisola yena akatisoli ngoba umsebenzi wakho wende njani
Qedzile sowuhleli kuphi ekuphumleni. Uma sitawufuna ukuhlala ekuphumleni kwaJehova kufuna lemisebenzi lebe siyisebenza sithi sayifike kuphi ekugcineni sesiphumlile. uNkulunkulu ufuna abantu lebatawusebenza bese bayaqedza ngemisebenzi. Ane kungive kahle ngoba umele ngithi ngiphenduka. Isikhathi sokuphenduka siphele kudzala. Siphele kudzala isikhathi sokuphenduka. Uma usafuna kuphenduka wena usemuva ngesilabhasi. Bantu sebahlele ekuphumleni sebalungisa ukuthi imiqhamuka inkosi bathathe. Wena usafuna kuvuma tona. Isikhathi sokuvuma tona siphele kudzala. Siphele kudzala isikhathi sokuvuma tona. Isikhathi sokuhlala ekuphumleni kwakhe manje. Ngoba imisebenzi yakho uyiqedzile. Kanti wena le yakho lengapheli ngilenjani? Yakhe wayiqedza. Ngilenjani le yakho lengapheli? Itolobo ukholwa namhla ukholwa. Ngilenjani le misebenzi? Khuluma ngemisebenzi. Athi make mthiyani uma ngedwa ngeke ngiphumelele. Ngifuna kuhamba nawe. Lo mculo lo uyathi ubese umvusa lokhu lengikhathi lo uneke ukubone. Ukuthi mina ngihlulekile vele. Hey, uma ngibuke emva la ngiqhamuka khona mina ngihlulekile. Kodwa the day angithatha yena ngabona ngiphumelele. Ukuthi nje ngiyakholwa ngiloko nje lokungichaza ukuthi hayi ukuthi imizamo yami kodwa ngoba yena anami. Awulaba lihle livangeli. Ngesikhathi sokugcina. Ngesikhathi sokugcina. Laba lihle livangeli. Hey, laba lihle livangeli. Hey, uyayibona le ndodza iyakhala mani baba emetiso. Ithi le ndodza uyathi sesabe. Uyayiva ukuthini? Ithi sesabe kokuthi le ekuphumleni kwakhe kungabi namunye lotawusala. Angathi uthi angiside mani. Moya lwengcwele ngiyibeke kahle nive lento. Uyabona uma uhamba nemntwana. Uhamba nemntwana lomncane. Nihamba. Akulandzela la ngemuva. Kukhona la ungena khona. Bese kuchamuka into seyamthatha. Kuvele into lenihlukanisa la emkhathini kokuthi awusakhona ukubuyela kuye naye akasakhona ukuta kuwe. Uyakubona ukuthi ukudisturbeka lolu hambo lwakho ngoba ufuna kumthatha ubuye naye. Le ndoda ikhaliswa ngiloko ukuthi yemadoda aqaphelani kokuthi nihamba kahle nonke na. Ngoba uma kukhona le ntathi niyabuka nimbone yasele lemuva ngoba nonke nifuna kuyawufika kanye nitawube seniyalimala ngenxa yakhe. Usaliswe yini emuva kule msebenzi? Le msebenzi ayikho into lengakusalisa emuva ngaphandle kwemisebenzi lesenjetwa nguwe. Nkosi yomsibusise. Msebenzi. Umsebenzi. Msebenzi. Ngilethe lokho nje. Umsebenzi. Msebenzi.
akunenzaba la emkhathini kuyasenjetwa suka lapha eminyaka kufuna kuphunyuke ngokungenwa kulo yaminyaka kuyasenjetwa la le ndoda ayikabukanga la ngoba kunale bashaye wako la baphindze bavuke kodwa ikhaliswa ngilapha eminyaka uma sokungena bangasangeni bonke la manengi manyeva la mara into lebalulekile kulapha eminyaka kanti wena emanyeva uma ngakuhlaba uvu wakhipha utawufike lapha eminyaka utibonge ngani hey kuthiwa lekhaya kunemachawe latibongako manje wena ufika utibonge ngani ngoba phela kunemiculo lesihlabela kwebazalwane ngalokhu ungajuli singanaki hlabele nje uthi wena ulichawe hlabele lomculo usho ukuthi emaqhawe ayothola lokhu nalokhu but kungabi neunderstanding kuwe ukuthi uma lo muntu kukhulunywa ngemaqhawe kukhulunywa ngento lenjani akukhulunywa ngemuntu loyo ungena muhle lebanye bawungena bakudlekile maqhawe lawo liqhawe lenjani leyongena nemehlo alwaphelele lenjani lelo qhawe leliyongena ngemehlo alwaphelele lingene ngetinyawo talo liphelele lihamba straight futhi kodwa lena kudzingakala emachawe latawungena sahamba so kubutwe kuthiwe inzabathi imbi lengiyinqobe edleleni lebe ingafuni ngidofika la ngaphunyuka ngasala nalomhozuko bashaye etandla bathi ngena nawungena le batawuhamba lula funa abantu bahambe sebakhubatekile ngoba balangadelele kuya kuphi ekhaya silangadelela kuya ekhaya mncube ekhaya noma sifika sekunjani mara nedi masifike kuphi ekhaya ngeke sifike ekhaya sisahamba kahle ngeke sifike ekhaya yesaba le ndoda yesaba le saba ukuthi kungathi kubonakala khona lo tawusala kanti makuqala kanye sokuyiwe emaphethweni isaba ukuthi ekugcineni kukhona lo tawusala saliswa yini msebenzi yaphunyulelwa imisebenzi ungalahleki uthi hayi mos mawusebenzile kufuna uphumule uphinde ucala angikhulumi ngaleyo msebenzi leyo ungive kahle angikhulumi ngaleyo msebenzi ngikhuluma ngemsebenzi mina yokuya ekhaya kokuthi kuyaphunyulwa kuleyo msebenzi sono asisiyekele bazalwane kumnanzi ngibani lo ngaphamisa sandla time nesono ngisiyekele kumnanzi akukho kunale balahlekelwe uma yekela sono wazuzumusa ndouthi mina umusa angeke uzuze ungakalahlekelwa uma kulahlekelwa kukhona lokudlephuka enhlitweni yakho kungene lokunye lebanye balahlekelwe bangani babo lebe babathanza ngendlela lecakile kodwa lendela kufika livangeli kwadzingeka ukuthi bahlukane nabo kwabamatima babemabaso
kuhlukana nale bangani ngoba bokuyini bokulithemba la kodwa lento mayifika yamhlukanisa kungako ngizothi mina kuyaphunyulwa emsebenzini yakho ngoba suke soyifezile sowunqobile hleli lobuzala wethu insuku walidala lilanga ukuthi litawuchamuka ngala liyoshona le wadala ukuthi kutawuba nebusuku nemini ucedzile hlulwa kokuthi Mlangeni uthi usidakele enkosini mara kusenetindo temandla obumnyama lasalwa nato lasatenda usidakele njani Jehova ngibani loyohlala ethendeni lakho na ngibani loyowakha endaweni yakho lengcwele na mawulalela lo mbuto loyo bese ubuka lemisebenzi utawubona ukuthi ngikhuluma ngani Jehova ngibani loyohlala ethendeni lakho na ngibani loyowakha enzaweni yakho lengcwele na loto bangene ekuphumleni kwemisebenzi yakhe ingcwele ayinamisebenzi lemibi kudzingakala abantu lebatawufika bahlale khona ngoba injani ingcwele lebageziwe ngegazi lewundlu bahwaya konke lokubahlupha basala bayifanele lendzawo sasisho phela lento le esikolweni safundza kuleta tikolo phela thina takudzala tukwente Mara station bathi sesitosho amavesi manje sithi Jehova ngibani loyohlala ethendeni lakho na ngibani loyowakha endaweni yakho lengcwele na sikhuluma lento kumnyama basifundzisa lento ukuthi sisho nedi ukuthi sithole amamarks okuphasa mara kumnyama ngalento sayibona lemisebenzi saphasa mara saphasa kumnyama kulento lesipasa ngayo ukube sayibamba leso sikhathi ngabe namhla sisabi kokuthi uNkulunkulu uma kukuhle kuwe lelipheni lelingivako ngithathe manje sisaba ukuthi asithathe ngoba kumnyama lela kumele siye khona sibone mnyama bangakhi lo ngipeni lelibahlabako la athi ngosi kwangathi ngabe usongithetha ngoba lokhu lengikuvako angikuva mina mangibona kuta kuwe kunjalo udokotela loya lebathi ipain ulishaya ngaliva ungakuphi la eNelspruit ebadoda emakemthiyana ukuphi lo yadokotela lo lebathi uma ufika kuye lipain ulishaya alahlele kusaba kuyiwa kuphi yini kusatshe msebenzi uyabona emarket uyabona maka uma le ndoda yithi nesabe ekugcineni ungalihladi kahle ungazi ukuthi ithi la kutawufike
iyati uthi lapha ekugcineni kubadiba lapha kuyawungena khona ithi sesabe kuthi ekugcineni kungabi nalota awusala saliswa yini umuntu ekugcineni sebenzi imisebenzi sebenzi mkhula wami sebenzi wethe ekhaya ugijima ngoba imisebenzi yakho yayinhle lithandwa ukuya ekhaya mara le kumathi sebenzi sikholiwe inkosi uJesu mara imisebenzi iyasibamba ukhona Jesu mara imisebenzi iyaphikisa baba emethiso phikisa kusekuseni enhlitweni yami Nkosi side mangedwa ngeke ngakhona side kube nguwe lo ngibambako sikhaleleni kubanjwa sicontrolwe uyayibona le pulpit le ngiyayigucula ngibhekisa le ayiphiki ngiyayigucula ngibhekisa le iyavuma ngiyayigucula ngibhekisa le iyavuma ngoba yento enjani ibanjiwe singamakholwa latawubanjwa singamakholwa latawendani latawubanjwa uma sandla sengakubambe neke silunge bazalwane neke silunge ekukholweni bazalwane akuna competition funa nibokwathi lokho akuna competition ekukholweni whatever so when the competition bona ukuthi semisebenzi leta kwento sala akuna competition ekukholweni akuna longcono ekukholweni ngoba tonke tilwela kuya kuphi la titawufike tinconywe khona tisenganconywa tilwela kuyawunconywa tonke letigijimako tigijimela kawuthasha intambo uma wena usengayithasha intambo utincome ukuthi soyithashile intambo ungakafiki kuyo ukutholephi wena lo ungako le ndoda ikhala le ekugcineni ngoba iyabona kuyagijinywa la kuthi makugijinywa la kukhona lebeve bathi sigijima kancane bese ithi hayi khona kwangathi ekugcineni sitawuba nenkinga batawusala abantu bathi bebangcono maside endleleni kodwa kungenene abanye bebadlela etafuleni badla lokukahle kudla kukahle kuse fresh kukhona lebethi kudobha ngaphansi kwelitafula tidla ngakhona ya tikudla tingaphansi kwelitafula badla kahle noma kuyaphuma emlonyeni kuwela phansi atinendzaba leti ngephasi tidobha kona lokho tiyadla ekugcineni taphumelela letho tahlala esifubeni sa Abraham hey ngoba bajwayele kubusa emhlabeni bakhombe emhlabeni bacabanga ukuthi nasezulwini batafike babusa bathi hey sitshela lo umthume athi hey neke umthume lo sidla imvuthuluka baba emetiso kuleti insuku sidla imvuthuluka noma bangathi imvuthu lesidlako le banya bendi njengoba senda ayilungile lemvuthu sidla yona abadle lokudla lokumnanzi sidla yona lemvuthuluka le lesihlukanisa nesono
bathi wena usengakholwa wena, usatehlulela wena. Asitehluleli kodwa sizama kuyawufika. Asitehluleli sizama kuyawufika. Mawubona lokhu sikuyekela, hayi ukuthi sikuyekela ngoba sithatha, kodwa sicabanga kuyawufika. Asinawuhamba sibutha konke ngoba sifuna kuyawufika. Kuneminyango la kumele singene khona. Lo mnyango utawufika usivimbe uma sihambe sabutha konke. Khuluma ngemsebenzi. Msebenzi. Abe yakho imisebenzi njani? Ubona lokhu ngichaza ekukholweni akuyi ngokuthi ungubani. Akuyi ngokuthi ungubani. Asilikhulumi ngoba siye sawulifunzela. Silikhuluma ngoba silivile. Sakholwa ngilo. Uyabona kube siye sawulifunzela bekudasihlupha. Kodwa sikholwe ngilo. Sabe sesiyalikhuluma. Asukutshela ihistory yalo. Ngoba ihistory yalo ayisisithi ngalutho. Ngoba utawusitshela ukuthi lokunyaka ukho la. Bese siyabuta ukuthi manje lena batasivimba njani ngoba lokunya sikakutholi lapha. Ungabi neanswer. Kodwa sisitwa ukuthi sikholwe ngilo. Lisembulele lona ukuthi lifuna bese siphila lokho. Ngoba utawusitshela ukuthi lokunyaka ukho la. Manje njengoba kungekho la anginawufike ngimbute naye ngithi njengoba lokunye la wathi sitakuthola khona mina zange ngakuthola ungigweba kanjani. Ngakho athi akusena muntu lo takutshela ukuthi uNkulunkulu uthini ulobela esibhebheni sakho selihlitiwo yakho. Uma likwehlula ungaliva akekho lomunye lo takusida. Hamba ngokuthi silivela thina. Asihambi ngokuthi basitshele ukuthi lithini lona. Lithini lona. Lona lithini. Lithini makethemba. Lithini sesilapha. Livangeli lembuso waNkulunkulu liya ngokuthi wena ulive njani, wakholwa yini. Nkosi yomsibusise. Gijima babe Metiso. Gijima ngceku yaNkulunkulu. Utosonzeta libandla, sonzele nalo kuNkulunkulu. Sonzele nalo kuNkulunkulu. Sifike. Yezweni asisukumeni bazalwane. Yesiya kwabelwa lona. Size sifike ekhaya size sifike.
ngifuna ukuthandaza abazalwane nebantu labathi Nkosi asifuni ukuthi lesethembiso sesigeje. Angathi bazalwane ukuthi kugeja kubitwa ngokuthi yini ngalelinye language to miss. Angifuni bazalwane ukuthi ngikumise kuyofika ekwaphumleni kwaNkulunkulu. Hallelujah. Angathi bazalwane bantu labasha bebakhona itolo kusa kwangalesine uma kusa ngiyashunyayelwa bazalwane ngitshelwa ngesiphetho uma lengceke icala ishumayela athi asesabe kuthi kungabi nalo yedwa lo yasimisa lesithembiso lesiniketwe sona ukuthi siyawungena kwephumulweni. Ngithi nayi lento uNkulunkulu ebengikhuluma ngayo itolo dikobantu labasha. Ngifunze incwadi bazalwane labaseKorinte besibili sahluko 5 evesini lika10 lithi ngoba siyawukuma phambi kwesahlulelo saNkulunkulu. Uma ngikhonjwa ke lento bazalwane ngikhonjwa kuthiwa uma sifika kuNkulunkulu sikhamuke etonweni sithi sikhamuke sinale mithwalo sikhuphuke nayo nasifika la kuya ngemuntu ukuthi uyafuna kuye kuphumleni noma uyafuna kuye kufeni kwaphakathi. Uma lo muntu afuna kuyaphumleni uyasala lo msebenzi lomubi la angene lo muntu kwaphumleni. Uthi lo muntu nakatshela mina uthi nitawuhamba la kulendlela kodwa ndabe engekho ingeke uyaconfirma lokho isindaba engekho la phakathini kwalendlela kodwa egcineni ngiyobe sengimile ngilijaji. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Ngivuke ngithuthumela bazalwane uma ngishumela abantu abasha itolo bengikhala tinyembezi njoba ngikhala namanje. uNkulunkulu bazalwane uyabuya. Uma Jesu abuya bazalwane ufuna abantu abathi abathola bamemlinzele laba labafike bangena kulendlela le athi bahambe endleleni tibehlela tibo bangajiki bangalathi bahamba sesimele kutawufika la. Hallelujah. Uthi lo muntu lobuthathu lengishobona Jesus. Funza incwadi sasembulo 1 verse 8 wathi ngingi-alpha ngi-omega ngiyokuqala ngiphinde ngibe wekugcina. Uthi la utawungena la ngisuke ngekho mina kukaSathane la. Uthi kodwa utawuhamba uhambe kodwa nasawufika la ngiyobe sengikhona. Na ungena la ngikhona mina ngiyakuvulela. Kodwa utawuhamba emkhathini uvelele timo ngingabi nenkinga yakho kodwa nasawufika la ngiyobe sengikhona. Hallelujah. Ngiloko lengikutshela abantu labasha itolo ngathi buka ukuthi sikhulu kangakanani sento losendile phambi kwaNkulunkulu. Angeke ina ufika lapha ube nemahloni ekuthi umbheke. Live la uNkulunkulu bazalwane ungalalela kahle kuleti insuku lokushunyelwa ngato sekukhulunywa ngesiphetho. Uyabuya Jesu bazalwane. Uma Jesu abuya ufuna abantu labangeke babelele kwesaba kuthi lesesembiso sebasigejile ngoba utasinakafika lapha. Umsebenzi lo wendile lo muhle ngiwo lo tasina ufika la uthi ngene ekuphumleni kwaphakathi. Kodwa na uqhamuke ngala linzela ukuthi vele kuthi automatic kuthi takwenda ukuthi ngene ekuphumleni kwaphakathi utaye kufeni kwaphakathi ngila uyobhujiswa khona. Isinceke yaNkulunkulu asisabe bazalwane uma kukhulunywa ngefiye kunelivi lapha encwadini yaJohana lithi loyo lonelivalo usengakapheleliswa kini. Uma nje ukuthatha ufuna ukuthi obisabufakazi la kube nento lebhizi kutshela ukuthi ngeke ukhone bantu ngeke bakuve wena vele uyesaba wena vele unjanjani uthi uNkulunkulu usengakapheleli kini. Ngicela ukuthi bazalwane sengiyothandaza umuntu lathi Nkosi ngifikile la kulomnyango kodwa ngasina ngifika dangehlulekisa dinve endleleni. Ngayilanza imisebenzi yebumnyama yaphindze yabuya kimi babuye bathandaze nami egameni lika Jesu. Size sifike esiya kwabelwa Thandaza nebantu labathi Nkosi sifuna kuyafika lelizwe
asesolela lona asifuni kukhuleka endleleni kodwa sinahamba size siyawufika sifike ezweni Thina size sifike Mlangeni kuzushumayela ethi kwebantu abangakagejwana ngilesodwa kulesethembiso washumayela ethi kwebantu labakahle kodwa mina ngiyalathi livi laNkulunkulu lisalehli lingana njongo alehli libuyele emuva lilambatha kunemuntu lathi mina sithembiso sesingejile kodwa ngiyesaba ngiyathuthumela ngicela abazalwane loyo abuye ngithandaze naye egameni likaJesu ngoba iyabuya inkosi yethu liyabuya libo lethu liyabuya luhlu liyabuya ilanga lokulunga singeke abantu lesingeke sibageje lesithembiso bathi inkosi noma tingavuka kodwa ngicela kwenda umsebenzi wakho noma tingangishaya kodwa ngifuna ukuqhubeka noma tingangiletha kodwa ngifuna ukuqhubeka buye ngithandaze nabo ilaba bazalwane yanginetha niweqala bazalwane kunala ngifike khona ngakhuluma kabi kunala ngifike khona ngablasphema uNkulunkulu fikelwa indvodza iyabuyelela lapha ekhaya soliyabuyelela ibona le moto ayubethi MP ngitshela amagama ukuthi inenkinga wathi ibona le moto icabanga ukuthi ngiwakhona le Natal ngisilalela mfowethu angisiwa seNatal mina moto yemntwana nami le nedu sebentele Natal yafika kwaze kwaba kathathu uma ifika le ndvodza ngayitshela amagama ngathi lalela la uma nangabe kunebantu lobajwayele ukuthi kukhona labakuthumile ngeke waphumelela la ngoba ngenteka ukuthi sethembiso saNkulunkulu sengisigejile ngiyabonga mntaka baba ukuthi ube kanye nami phela sithandaze sine sobabili sithandazele uNkulunkulu kuthi le ndlela bekadele thini lebatokhuluma ngayo ngoba lento bazana ikhombise mina nginalesiqiniseko ukuthi bekasho kimi libandla lonke liphakamisa tandla liphakamisela la ikithi ngiyathandaza siyabonga baba wethu longcwele siyabonga baba wethu lonemandla siyabonga themba lethu lekuphila siyabonga mpheme wekuphephela kwethu siyabonga wena lohlala esihlalweni sasezulwini lesithathu wena betinyawo takho Nkosi unabele kulona mhlaba ngiyathandaza egameni likaJesu baba wethu lonemandla onke wena babelobheka inhliziyo wena babelobheka lingekhathi lemuntu ngiyabonga Nkosi ukuthi wena babe uyakhuluma nakulethi khathi eqina awufuni babe ukuthi sina lesisodwa sithembiso sisigeje ngoba nakungendeka sesigeje isithembiso Nkosi ubuye siyawusala uNkulunkulu wethu longcwele siyadinikela Nkosi phambi kobuso bakho uNkulunkulu wethu longcwele egameni likaJesu Kristu inkosi nangamandla kaMoya Ngcwele siyalethemba babelifu lakho siyakwethemba uNkulunkulu wethu lophilako ngempela babe ungumkhululi uma wakhulula Israyeli eGibhithe nathi babe uyakusikhulula siyabonga ke Nkosi Jesu ngengcebo yakho lokhulume ngayo nanamuhla wakhuluma babesiva wakhuluma babesilalele siyalibonga babelifu lakho Nkosi lingemandla likuphila uNkulunkulu wethu longcwele liyaletha Nkosi lithemba lebelingasekho liyaletha babe nemandla lebesaphelile
Nayincekati yakho Nkosi kanye nami uNkulunkulu wethu longcwele. Ibambe babe ngesandla sakho ukhuphuke nayo uNkulunkulu wethu longcwele. Noma ngabe Sathane bese kajabulile ukuthi sewusigejile lesithembiso. Kodwa wena baba uNkulunkulu obuyisela amandla. Ngiyathandaza kegameni lika Jesu ibandla lakho lonke Nkosi. Lifikele babe ulithwale ngesandla sakho. uNkulunkulu wethu longcwele liqhubeke njalo. Libe kuleli lelungile nelingakagejwa ngilutho. Uhambe nalo Nkosi uze ufika. Ezweni lesokwabelwa lona. Siyabonga nqaba yethu, siyabonga mphemi wekuphephela kwethu. Valela ke baba inceke yakho emfantini wemathwala. Uyendele baba umusa ukuze kuthi noma ngabe Sathane ihlahlele emehlo ayikhamisela umlomo. Bese wena uNkulunkulu uyayiwetela ngesheya. Lapho Nkosi uyawucelebrate khona impilo ukuthi ngibonga ukuthi uNkulunkulu uhambe nami. Mvikele njalo baba uneproperty unebantwana unako konke. Mfihle ke baba encabeni lakho uNkulunkulu wethu longcwele ukuze babe kubatshado lakho ligama libito lika Jesu Kristu Nkosi yethu lephilako nangamandla kaMongcwele babe siyabonga in Jesus name. Hlabelani bazalwane. Siyabonga uNkulunkulu.